Ya ora fa fonga pe le tau tuane si fonga la mo ilungo tatou wala le tasi ona tesi ma tasi fa mo ia fa pe fo ilungo tatou penga fa ilange pe o tatou app ia me si fo o tatou YouTube mo Facebook ni temi o tai au ia wa lunga na fo ina ia o to inga va fa pe ne o fa sala lunga ia fa temi fa le tono to ia tatou fa sala lunga ina o mafua mai ia i va nga fo ile ia le on o masini ia po lunga fo yo o va nga o penga fa ilange ni temi ia fa afta yo lewa to yo la mai tatou masini ma vai nga fa pe nai pe ona ye fo ia le tautua ia le to va to tatou fa sala lunga ina ua lua se furfitu minuto te nele tu la se furmatasi ia to fa malo atu ia i lau te talo mai fo i tatou tautua nei ia le lupo lau te talo na len fa to pe ne ia i tai au ia le o to ma na ia mai ai ma to ia to mai tatou fa sala lunga ia nei taimi o le tau malo fo le tapu mai ia to fa malo to fo i fa pe nai te ngalu pe nei taimi ia ma fa fonga mai le tatu tua i lungo le Facebook mo le YouTube e mai se fo i lungo le tatu app ia ma le tatu wala le le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa o mai pe lau fa fonga mai ia ma lau mai mo mai i tatu fa fianga nei taimi o le tau tatu fu lua fa fonga le ia i tatu tala fo ma tala mai sa moa Oh
Se whangmaria le sunga ia Jankamisi ia mle pese u whaingoina o lima lava nei na whaafai oe e whanau ia awane ingano le alofa o mātua ia pe a whaapea wai umanuia wa onga ia mamaua fo i saunga luenga le lei ia manatua la fo i lima ana mafuai ona e o natu langa ia awane maua lo le poto ia maua hu whailonga le leila unga luenga le leila ututongi ia ona amataloa lea on whaaleano nei mātua ia o le na tausia oe ia mawhaaonga oe ia maave oe lea onga ia lewa i umanui ai awala na ingalo ia tātou whanau ia le tauti ngao na i o tātou mātua ia meise nei mātua wale a tau mwhainga o la waonga ina la wai umanui ala waonga ia wha manui atu i fo ia i la tau ia o loo whaafongmai le nei taimi ia au saunet fo ia la tau whaunga nei whanau a uma la tau whaunga i le nei nisi nei vai aso ia malo lava le tau mawhai malo fo i le tau watai malo fo i le wha malosi ia onga na wai umanui au tau waonga le nei fo i tau sanga ia tau sanga fau ia mai a le po ngā ruenga na la maua ia a meisi fo i po investe ia anga ia manui lava o tau mawhai ia lo fatu tātou proklame le pese nei ia mo i la tau lo o tāpena fale fai lato tāpena fale nei aso ia wa fo i whataringa ia o i la tau malanga mai Samoa ia masose atunu o laulange tawhao mai a tātou nei New Zealand mana ia na ia le lala tātou pese lea ia mo o tau nao lo o whaitou tapenga ngā whale nei tae au ia whanongolongo i tātou pese ia ma watua whaola ia le tātou vacuum la tau
soifua mai Yesu ole matai Christmas in the island Everybody join the fun oh Merry Christmas everyone Time of love and time of care Everybody got to share a woe Happy season summer everywhere Hallelujah, hallelujah, Hosanna Uafana umaile Mesia Hallelujah, hallelujah, Hosanna Uia la valea shabalo ia Hallelujah, hallelujah, Hosanna Uafana umaile Mesia Hallelujah, hallelujah, Hosanna Pepe se mavivi ilo na suafa Christmas in the island Everybody join the fun oh Merry Christmas everyone Time of love and time of care Everybody got to share a woe Happy season summer everywhere Happy season summer everywhere
malo flawa le whapoponga mo telefon mai le si ufonga le lau momo le nei tai au le so valu o te sema lua whelua lua. Wailalo le puipuinga ma le pulenga le whaamasonga mawalunga le pepe leo lo mo mia ina vaveso na taotonga i le fatu se ia mai a le leo na taotonga mai sio na tonga fitinga na talo sanga le te fatu ora ia va aia le whaamasonga mawalunga le puipuinga o le pepe le na whaatuwailo na taotonga o nei mumuso na mātua e whaongai fo mai ni toto mai ni tangata ua mai o lato tui puipui o le COVID-19. E te le se taotonga o le pepe lo na fatu, e ono mo mia i le tui ia i o le toto pe o na tā ua, i se whai unga le whaamasonga na whaalauloina i le awaulia na nafi, na tā ua i whaamasino called, wa filifilia fo mai le te fatu ora, e avea ma agents po o sui o le whaamasonga e whaatino ina le taotonga, e au fia le puipuinga, po le vainga o so se vaenga mo mia lava i toto e whaonga ina, o whaatonu ina fo i fo ina ia whailoi mātua o le pepe, I taimi umale tūlanga le soifua maloloina ma tonga fitinga o le pepe. O mātua e whai masui o le whaamasnonga mo isi vaenga mo le tausinga ma le puipuinga o le pepe. Na te ena le whaamasnonga se talo sanga le lo ia mātua ina ia whaamalo sia le au nanga le New Zealand Blood e avepe whaangani toto mai se tangatele I whaiani o na tui puipui e filifili le ainga mo le taotonga e le tu ese ina pe whaailonga le au nanga ni toto mai tangata o mai a tui puipui ma tangatele I whaiani tui puipui mai le se tūlanga la matia o iai mai lea whainga pe o na tā ua e le New Zealand Blood. E o maile po na po, o tatalia pe pisini si mo avanua malanga o tangata whemala ngai, se whaamatalanga mai kampani Vaalele, po o a fianga o tangata whemala ngai mai whaafitauli, ia ua afiele sapalai o le swao, ua mai o na whailo atu I kampani Vaalele whaapea, e 5% o le ao lātou tauli mai na pe tu ina atu ia I lātou, o sapalai o swao ia sa lātou fuafua e whaonga. Mai le mlai Vaalele au kilani, o na iei se uto swa o Vaalele le A1 jet fuel, na te ina Marsden Point Terminal, na sao noa le Bursteno le asoso pisinisi mo avanoa malanga I New Zealand, Brent Thomas, o tutu mo umawhai ngā malanga ufuafuaina mo na iwa yaso I o lumanai, ele mawhai o na toi fetu na ipase se pe a whai, a iei whai ngā malanga I toi tōlo po, Ona ole a le mawhai ona toi tuu inisi whai ngā malanga ia lava aso po o ia lava vai aso ona ua leini avanoa pēla I titi fo I avanoa maile taimi nei e o atu I le keresimasi. E te tau le malona ngā lulue ma company swa o ma company Vaalele e whaamauti noa e lava le sapalai pe ona saunoa Thomas e le o mawhai ona toi whaamamaina le Marsden Refinery. Le I tu aingo swa o lo o afia fo I le sapalai o swa o mai atuno I fafo ma o le whaafisili le o lo I le taimi nei pe o lava le swa o lo o whaanganga mo I au nanga I te tono New Zealand. Na saunoa le polesili o malu si angatau swa o Mike Bennett. Na pasi su enga le sua u ilunga o le vaa peitai e isi whaafitau li na toia afia I le taimi na la o le uta e tāua tele le sua u e whaongai na mowheo inga I le ea ma e le mana na o e whaatino le au nanga I se tōlanga e le o mautino le lei le saunga le mō. Ua whaalia le te leo le langolango I nei e whaatou maulua le whaafa o tau o pāsese mowheo inga lau tele pe ona mau se saidi linga le One News le Canter Public Poll sa I le finangalo tangata uanga wa e pālota o le polkala me le malo le na whaafa I le tau o pāsese I pāsi no fuafi ma waa mo se taimi le tū mau mai le aso mo a perila tau sanga nei mai ai le aso tolu tasio Januari lua whelua tolu e 5% na tali e mana na o e whaatou maulu le whaafa o tau o pāsese 5% na tali e le ai ma le 5% e le o mautino po o wheo iai ni o lātou tā ofi. Sa libati e whaapea I ni whaamauninga fo ua langa na tā uai na I oele kāpeneta pe mālilie e te ele whainga le whaafainga tā e le malona toi suia nisi whainga malo I le lumanai le pili polto la fono le Three Waters po swawa I tolu New Zealand. Sa libati le New Sape whaapea na langolango ina le minsta na ia mahuta le whainga e uina le Italia ina le kāpeneta ma o le ala le na wala awe le taita o le National Christopher Luxon ina I whaamalo lo le tamaita I minista peitai na whaaleo se finangalo tamaita I Palamia Jacinda Ardern e tu mau pea lona langolango ina le tamaita I minista na sauno Luxon wale mawhai le Palamia o na pule ina le nei kāpeneta
I se pe pala kapeneta ile astolu sfulo me, o lo umanino ile iyo ele kapeneta tu saima ripoti, ele te tauna whaatino le whainga lea, e whaafainga tai ni whainga malo ile lumanai, o na suia le vaenga o le pili le iei pu lenga whaatou ma oti, na whinau laksan, o whaamatalanga mahuta langolango ina ile atulanga, wa solia ia ieinga le kapeneta, peita ina tali Ardern, ele o solia le minsta ia vaenga o le tola fono. O le vaenga le pili le entrenchment provision na tu iei na ia pui ai a seto swawai mai le umia whaatou ma oti na ta ue whaapea. Faulinga mai na tau mawhaile leipai whaatino se fōwhanga ina ia tangia mai ai e isanga yo inga le national ia umia whaatou ma oti ai a seto swawai o na ole ale palo tal vaenga whaapwhai mo le a whainga. Ina ufsilingia laksan, pe isa na whaamaoninga ia ai, o le ale whaia le national se ngai o inga whaapea, e umia ina whaatuma o te ai aseta o swawai, mana ia tali, e le ai masalato fuafuanga, ina ia umia whaatuma o te ai so se aseta lava o swawai ale malo. E tolu se la onus frufitu a felima se lau talau whaasala i nai se company sa o latou whaini whaasala launga e winga i lea ngā o latou tonga fitinga e tau fia i le to ulo la ulo o tangata na whonga ina le whaamsinonga whaitou malo au kilani e le whaatasio na whaia se whaatou sina le Ashley and Martin e winga i lea ngā o latou tonga fitinga le whaapeo o to lava le tailima a whetala ma o la latou mau e iwa valu pasene le manui o ia tonga fitinga o loo mawhai o na lātou wofo ina atu. Peita ina whaalia le komisi e mata ituina ngā yo i ngā pisenisi po o tutu samamana ongo tangata whaatau. E le ise whaamaoni ngo ia wholofolanga na whaise saililinga mafsilingi ai tangata ito se lau maleiva. Mai le lua whamalfitu na whaongaina ia tonga fitinga, whaatase mani whai ungo whaataita inga, o ni tonga fitinga na whai e tangata ito se fulu, mai le tausanga ya whaiv se lau i vaiva. O le whina o le komisi, na tu whaatasi le ungo ia tonga fitinga, mana i loai e le lava ni tūlanga le le e whaamaoni e suunga whaasayanisi, e ao ngā ia tonga fitinga mo tangata, na ta ue Vanessa Horn o le komisi mo pisinisi. O le mata upe whaasanga le Ashley and Martin, o se whaamanatu ta ua te lelea mo isi pisinisi, ina ia whaamautinoa e te tau lava o na talawhianga ia lātou wholofolanga whaavai, i o tutusa mā lātou o loa. O atulfitu hawhela whaingo tangata o whaamaoni al COVID-19 fluiva mo le taimi mo talamale masino i online. Au whaapopo ina pele numero tangata ya awhiele isi ngalo le whaamai, na ta oi whaamamonga le mtanga luenga soifua malolo ina. Le fitu a whewhasela uiva se fulo i lātou na li putia na whaamani e le whaama i lea solua peitai e le talutonunga e le o le whai numero sa o lea na whaama wina e whaapio le solua. O le asolwa ia sona pitu to o te le tangata na awhia le whaamai o na uisi tangata na whaatuai o na li putia to o lātou suenga o le vairusi na whaia i le whaiunga o le vaiaso. O le whai numero na nawhiono a whiwhitsalau malwha sa pito mawalunga atu. Na ilo se isi lava aso i le vaiaso talwai. O le vaenga o le vairusi o le PA lua fitolima sa pito to o tele na awhiai lea sa i le tolu lua pasene pito iai le BQ tasi tesima le tasi i le 15 pasene. O lo whaau au peo na whaupopoina le numero ave taavale maui masini po eata o lo salia le tolafono la ave taavale mawhai le telefoni. Peo na mawai se whaataita inga mo se umi ono masina o masini po e ata fauia mo le saunga le muilunga o wala titele e whaape malolo stele lea na whaiele a whaataita inga whaatoa mai ani whaataita inga le waka kotahi. Ini vaenga ese se tolu i au kilani sa whaongaina ia masini po e ata fau e mawhaia na ilo atu totono ta avale e se lau maltolu afe ave ta avale na maua ia masini po e ata o whaongala tau telefoni le tolu masina utua na ilena whaiele whaataita inga fitu afe ua to o tele toa ina ilo le tolu masina mua ma o atoa i se foi numero e lata i le lua se lau afe na whaongaina whaasolutu la fono telefoni au avel ta avale sa whai foi whaataita inga masini po e ata e ilo ai tangata i le whaia fuspa ututono ta avale le to samalfas fululu afe lima se lau. Si itia mai le valu a feo no se lau le masina o iula i le 15 i a Novema e le ise tasio ave ise whaasalanga o na i tatauna suia le to la fono le i le talitonunga o le atupo i le tausanga a sau. I ta alonga
Wa avea Dame Patsy Ready maulu wa ai tai fono tamaitai o le uni la kapia New Zealand ina ua whaamawai Stuart Mitchell pia na whaasilsila ina le asoa na nafi whaapea o le avave na whaase i Tuangalu Mitchell le na filifilia ia me le tausanga tanawai o filifilia whaatonu silo la kapia New Zealand o lo ia le Jamie Nei polo fe Safara Palmer ma Bailey Mackey e avea masui tai fono o ana nafi na filifilia i Dame Patsy ile fono al komite whaatonu la kapia New Zealand le na whaie au Lani o Dame Patsy Ready o se tamaitai loia ma sa avea makova na silo New Zealand mai le lua fesfuluono e o ile lua felua tasi. Na au whaatasi tangata mai sa e tūtutonu ma Afrika i mātu e pāti patia le manu malo o Morocco i a se pāni ai le ipola langi le soka pia na tani malo e kata o na ola lātou wa ai o se manu malo le mo a rapi a toa. Na muli mawina le fifia o a rapi mai lawa i Baghdad e o i Tunis ina ua avele au o Morocco mātunu mua tautala ina le ngangana a rapi e au atu i au e valu pito i lungo le ipola langi. E Rabat, sa tumutu mo i tangata mai moina le ta'alonga i fale ainga, au le i whaia le ta'alonga, a sa matua tumutu mo a wala i tapua inga na whaia lātou fia ina ua manu malo o Morocco, o tangata i whaale lea lātou fua mai whaamalama, whaatasema le leo puo ta'avale. Sa muli mawina fo i le tele o whaamanianga mai ta i o atunu Arabi mo le awa Morocco. O Morocco la tunu Afrika muli le olo o tutoil ta amilusanga, au le aulo na wha Afrika e au watu i se valu pito ilunga, talo mai le Cameroon i le tasiva i vasfulu, Nigeria i le tasiva i wha, Makana i le lua fese folo loa. Tala fo wia ma le siu fonga le lau mua, mo le nei vaenga le tae au. O te whaatalofo le tātua tunu i sa isi whaaupoponga le nei, o tana i mea lo tutupu le tātua tunu i Samoa, si mai el whaafonga. Ua whaalawi loa le whionga le Minista o Pisinisi a la manuia Maleipa, le whionga ia le atinu o Wayne So Iano. O le aia fautua ina le matanga luenga e sila, e le whaatuina leo se vaenga su e la tau te sa ilia, e lanto ume tusi tāno sanga e whio i ngā luenga māwa no whaawai teimia tunu i whafo. E nei toi sila le lei, e tāo fia uma i lanto o loo ngā rurue ma maua ngā luenga le teimile nei, a e te tala le awa noa, tau lava i lanto e leo whai ngā luenga. O le mea le taunto i titilo i le matanga luenga le MCO le teimile, e le teimile whai e le recruitment. O no le recruitment, e o atu tangata e whai alato application MCO. Ya, ele o yei foi la se vaenga whanga le MCO le research division. E ma whainga o e research la tau ia whai aku application. Po whainga luenga, pe le whainga luenga. A ele anganga, e te tau ona ave le MCO se requirement i tono mea ia. A whapea o e yei sau MPF number. E te tau ona mai se ripoti menupi wha. E sau wai la le MPF. Po current i au deductions. O ina la whainga weed e se tuai pe abe e se la to o lo o yei le anganga le o la yei ngā luenga awa whama vai tu aru to e fiaru ngā luenga whawhaiting. Le o lo a fia i a tātou whartan malo, o lo a fia i tātou wharainga, o lo a fia i tele o pisinisi i nei Samoa, me se pisinisi a whai awala, constructions ma mea whapena. A fia i fo ima teni tau si mai, a fia i ma leo, a fia i ma whai aonga, o mea umala ia, e ti tau loa ona toi ti tilo le ia, mi tanga luenga. Ia, ai whanau lawe, e le eise research division, ale mi tanga luenga, e ma whai ona o e sue umai mea ia, o ar tele lavo i lato, o le mea sao aia, e pepelo, a o mai whaatungu l'application, e sida toi mi tanga luenga, pe whenga luenga, me le ai, ai wha maa vai lisias, o e halu vale le lisias. Pei taina wha ilua le whionga le ministal whaatala noanga maltua i pile mafua anga tonu, le olo o solo atu nei matau wa atu tangata Samoa, e anga i ngā ruenga whaawai teimi atu no i whafo. Ia e pei tai, ia, olo o i tō tere la tō fia tau wā mai e fia o i ngā ruenga whaawai teimi.
ona fa atu se tatu tongi a matale ni Samoa ma tongi a matonga lunga fa vai ten ia ele fa atu tu salia a ye fu le nga fa nga le fainga malo mai mato ele ma fa ona mato ta fia le ai ya ta tau al tangata ya lo e fainga lunga i sisinga lunga o lo le late tongi matu nga fa pena ia a mato ta fia lo la ia tu langa ia o mato ta fia le ya tau a ila tau o lo fia manga o yo nga lunga fa vitimi Na whai lo manino le whionga minista ia le atino o ngā ruenga whaavai teimi le wasi iti ai le tamau ainga po tupe maua Samoa. Pea whaatu sātu le reporting whaamaumonga, mai a se te malua whelua sa fulmalitasi, e onu se lau male 2 miliona le tātu tupe maua, mai ia fo i ngā ruenga whaavai teimi. E na wo mai a se te malua whelua sa fulmalelua, o si itia i le fitu se lau 2 miliona tā la. E wi ile tā wa telo i por kalame ma tupe maua manui ai o tātou tangata Samoa ma ainga. Ai titi lava i lantou o lo wha lea ngai na lea por kalame. Len wha i loe le fionga ia lea tino. Pe ama se 3% o lo tu lai ma iei wha fita uli. Ma ua tātia ese nei o lātou suafa. E leto e wha tangaina o na tālo sanga ia wanoa. Ua whamanino mai ele fionga le ministawa o ngā tā longa maanga noo. Seu ula Ioane, le mafua ango le tosu umi, o le sa ilinga leo se sui o le ofisa sili o mtanga luenga wa onga. Talu ona wha amuta le whainga ma lole o onanga le fionga whamasanga le tausanga te nei. Au le fato a filifili e le kabinete le whaai ungo le nei tausanga, le to wha e au Christopher Hazelman, na te wha awawina tiu te wha ofisa sili, o le mtanga luenga tele le ma lo. Sau nose ula le porkalame le tafe sila whae le 2AP. Whaftai sili ele ngata o le atua ia a le ofisa fo le pisasi ina ua asto wha ma ua wha vawe loa na whatau nu ule sa ilinga o se pulisili mo le matanga luenga. E iei ia ngā luenga e tatau o na whai unga a le pulisili. Ia a sa wha tuatuele titi lava o na o le imau sisi. O le Wala le umin ta atia mai, ia ona fufuanga lava pisasi i le tūlanga le whainga o whatatanoanga mo i lātou na ia manoa, ele ngata e tō tele i lātou sa tūstarasanga mo la manoa lea. Ia, ai sa tau sa ili fo ia manoa o e lātou te whaia whatatanoanga. Ia, ona au te iloele o pōse lilo le tātou atunu ma le whafunga mai. O lulu e tanoanga. Ia na tu wha le longa na ua tu malo le sa taitai whono na taimi. Ia on taatia mai ia lea ma tau sa ili se manoa. Ia e toi wha awawai le wha tatanoanga o nea manoa. Ia ona soso olole ma le wha tatanoanga luna lua. Ia ai na wha pena foi ona tupu foi ia se wha le tonu i sunga i wha whenga inga sa ia o le umia na toso mainga. Ia e o mai nei ai whaftai la i le tua. O lea ua i ulawa e na ua manuia tau mu whainga o lea ua maua ma ua e ui ele i no foia no fo ta vita nei taimi. Ia o lo o tapena ia wha maumaunga ma le ngā ruenga o whapepaina o le unga al ka pena tawa iai. Ia o lea ua mautino ua iai se tamahali i o le tatou atunu. Ia ua sauni mo le avanoa lea le ofiso haong. Le whionga le ministawa o ngā tā longa maanga no, le whionga seu ula Ioane. I se tasi o mata aupu le whaamsinonga toe apili, le mata aupu na toe apili i e Junior Lamb lona whaasalanga whaafale pui pui, le mali wai o lona to lua, a o ngā lue a veo se pule silio le whaalapo pitonga le UTOS, Justin Asau, wa whaamaunia ai le whaamsinonga, o le manliu o le tamaita ia Justin Asau, na mafua mai na watitina sa itu lou. Na le italton wina le laulaua whamasino, mau na apili a Junior Lamb. O sau na maliu ni ngā yoinga na whaatino la vai ia. O morianga utoi whaamau nia nei le whamasino ngā mawalunga. Mai le whamasino si nia ia nia wā mata tuatanga loa. O le maliu a Justin Asau. Ai maise o lona wha o lima ilana tamateine. Ato ai mo lona tauleanga ina o le whamasino ngā mawalunga. Le au te lengo le whai unga le whaam sinonga. Wa ve ese mōlianga le wha o lima, ona ele o lava ni mau e wha mau ni ai,
ai wa fautua ina kolani na ia suia lana tali i o ele te. Pei tai al whai unga whaamasino le mata o pule nei, mo whaamalie nai whaamasino, ele mōlianga o le whasio tangata whaamoemoe ina. Ua tau nui whanua le awa le manu sa mua sifurma le 5 i lalo los futau sanga le maa tutua, leo siampini mai ai le taamile sanga sa whea ngai atuai, e na ua malolo le awa tonga, maofi atuai ma le awa le manu sa mua sifurma le 5 i lalo los futau sanga le maa tutua, e le taamile sanga le ipo le laulange e le tau sanga faudua a whelua se fulma le tolu. O sa mua le ua filo whaatasi nei ma au te tele le laulange le taamile sanga le tau sanga fau, e au fiei Australia, New Zealand, Engelani, Farani, Afrika i saute maisi. Na ngata sa ilinga siampini le tausanga e lua fes furuiva, au le fatu ato e whaataunu wina, talua il whaamai o le COVID. O tala fauia mai lutato o tunu, whasoi foia. Ya malo fa fonga ile tunu na wa mai atu ya le to fa salo ino telefon mo tala mai Samoa mo le yaso to fa fonga le tula tasi ya o le a fa watu ina ile tatu to tua se pa ile tula lu lu ngor Facebook mo le tatu YouTube ya ile so ya tu sai fo yo o stuff yo vesta tasi le maseni ona tiute mai ile usia tasi sa mai Samoa ya pitai ya le a ai fo ina i vaenga ya o le malfia ya ile tautua mai Samoa melea ya tatou mafuta tu lunga tatou Facebook mo YouTube se pa ia le tu la lua i le o lia nei ya ai o le ulos fu lo minuti o te nei le tu la se fu mai lua ya toi fa ma loa tu nei taimi ya pe fa pe na te mafuta mai lunga tatou tautua fa fia nga so i filoi ya wala fo fa forma mai mo nei tu ma lo nga lu ngone ne yaso yo le wa te afole se fu te afole aso nei New Zealand le telefo ila to yo ma lo mai nei taimi ya wa fo itani nga sua mta mafutanga ole uli ya ona to ya mata fo ile nga luenga le tula tasi na matua tari sua nei taimi ya manuia la fo ya ta mafutanga ole uli ya mafuta mai pe le tatu tua ole nei fo.
puta pelea talimaya selalu fakila ola uata silang feelinga
Se fong male o le sunga ya tailong i pule ya o pespesenga la foi o Krismasi ya o tato ia i le foi vai tau tato wanga tu foi ia i le fai ungo le tau sanga ia me se o le fai longa ina o le Krismasi ma le tau sanga fo le o to la Sofia ni aso valu to lua vai aso to lua vai aso ya an tato fa talo fa foi le ia le Krismasi ia anga ia to le fo le tau sanga fo ia ai o fa manatu la vai ia le tua ia e wila fo ina fa tinga talinga fo ise tu low le fa fo mai le tunia le fa la fo ona tu ua le fa manatu pea mai se lava ia le taimi o le as fa ia me fo fa fianga Krismasi ia patia fa le fa inga luenga ia pe ona matu fa manatu tu pea ile aso male aso ai mai se le nei vai aso ia ma vai aso fo o lo manai e fa manatu pea ia le taimi tangata ia lo piki oe ia mamomoli oe ia i patia fa fainga luenga ele tu wana me ole i patia fa fainga luenga ia wal me tauna fai ia o fia la foi mai le ia se fa fainga luenga ele se la to fa tau maftanga po se pati le taimi fa mai e no i la to nga luenga ia ile tau sanga nga luenga malava ia le fa tau maftanga ia o lunch ia oni fia nga ia la i pati mai fa pena ia o fa manatu lava ia awane i tu ua pe awe te alu ta vale ya ai alu se si ai ngai momoli oe ya pe alu tina e pe ya ona taltano atu ma el tina ya alu momoli oe o le patila fai ol fa fainga luenga ma to e piki oe to elu atu fol tina to e piki oe o le leo la to tina e piki oe wa pole alu ta folele taule wo ele popula se tu lo o va tele lo o na se tu lo ai te vai mai lo le tina la watu tava te vai mai lo la watu tava le tina io pei o le ale to te io tato merna ya tama ma il tina ya lo moli o ma to piki oi ma ta o el taimi to piki oi por se fulu por sultas ya mo sa ngale mu tato ya awai le ai ya se ai nga fo ile e mo se fia pe afa fu se ia ni fa lave ia ele mafu fa wina pe o la veo ta vale le mai tau fo le ya sol ta to no isa mo e ni se fo fio anga na tupu mai fa lave ta vale ia o me o tupu isi vai ngol langi mai ta to no ia e fa manatu mai ta to me tau no fai me le mo ta to ia se Krismas fia o ta to anga ia tu ia ma se tau sanga fo manuia ia tele fo ia tulango le anga il tato tunu nei tau sanga ia me se fa ingon nei tau sanga mo ila to le amalanga Samoa ia so Australia so se vai ngalo langi ala ta fa oi ai mana tua ia saunga le mu fa mo pe tato ia as fa nau fa poi ponga ia Malaysia me le mari fa mana tua afa pe tele la e tele ai ngai o vai ngai le fa o te alu fo io ai ngai le fa poi ponga oi ya no foi so te tu se ya ole ai ngale po te le tau ye ya tu langa na fa mna tu pea to e luas for 20 minute ta lo le tu la tasi fa fianga ya le time ole oli 2 3 4 1 2 3 Bye.
Wa ila le mana o tatou pesena. Ia, nai pesena e te tuone i lunga, matua whaaora le vacuum i tono le fale, a tami solo le vacuum i lalo no foa, ma lalo lau lau. Ia, fai sau wha marostino, o le mana ia fo i tau pia whape tele mwhaina, li whafo nai whai au, awa e iere manatu. Ia, o le tele o a inga o le ta pena lato maota malawa mafale, ia ili nei taimi, ta pena fo i lau kirisi masi, ia o au ia, tita usa o tua ili sa lau kirisi masi o whai. Ele sa ula o Christmas o fai ni tau sanga. Ngota fiu foi fai la o Christmas. Ele ia mani me alo fai tate vai u malele ya le tau sanga. E u malele fai o Christmas ile tau sanga tate fiu e vai ni me alo fai la la u ila ula. Me na wa manatu fa pea. Pe ia ma na ia le tu ulo la au nei au to fai. Ah, se vanga na we intanga te foi lele tate vai atu la mai mani la to me alo fai tu ila la au. Ia ona fai le a fa pe na fa tu le la au fa mo li ele ni me alo fai lalo ia la me la mai ma we power ma lo la fa fa mai le tu ia musica la fu e mo li atu ia ona musica vave ia ona musica wosi we e tanga fo ile wosi le uli ile fa pe na o se lo ngole po fa to a fai wosi ma vai ngole o tau sala ma fai poiponga ma so fa na e le ai en fai fa na tu ane lunga malau o fole le map le awole map ia na e wosi ia la e tono le fale le ia uli mata pena na fale ma fa fonga mai tatu fa fianga le leitino o le tamale o le wosi le uli e leitino ia e pele ia o e pele ia ia vai po feo i le leitino e fa so na yo ma fa ngole uli pe fa pe le so tau maftanga ma fa falta mama tina ai ngana le fa
Ya, se mana ia upole pese ya pese ai fa solo yo tatou ma fa o le foi fa solo ma fa i upole pese le na o to le foi fa solo ma fa ya o pese a nga ya e mana tuai ia le pele ya ti o wa pe ole aunga le na o pese le pese stanga ta foi le sana mana mea ya esa o ma fa esa o ma fa foi vale fa ya tu tatou snu esa o pese ya o wana ma fo o le futi ma fo o por pese ya esa o le ya o por pese o le no fu e pola mo tu tua a fa ya o la tau tonga na tau tua i rumo le tua ya wa te le ata la tangata yo fo ya o le te le yo tala tangata le mama ftanga le fa yo fo ya te au sole tati fero lo iso le ala fa ita sole le mama ftanga la fa sole ya le mena ya awone ano fo tatou le pola lai motu i tua. Pepe e motu i pe tua la tau pola e fai a tatou ia. Ma lor va fo mo le tatou tu i ona i pese vo ya tau te vai ne te mi ole a uni. Ta no tasi ya tu va tu tatou tala fo mo tala mai samo. Tatou e valola e lungo le Facebook mo tatou YouTube ne te mi ole a uli. Si fonga la mo lan tau tua. Ya mai Wellington le ofisa fa salau limas formantasi man Kevin Avenue polidua. Ya lo avatu ya tatou fa salau ne te mi. Ya na la ua umasi a tatou pese wosi. Ia faisa e wosi le tatou pese na to au matu. Ma lo fa tai alu mana ia stu alalu. Fa ya tu ate wosi. Walu te no le tu atanga tai le na wosi tatou pese le. Ia au te muse ta watu le te no. Ia ole na va tu le na wosi mai pe nina i le tatou pese le na matu elitino. Ia Erika Moe. Ia isi va ngale no va tu le wosi mai ya i tatou pese no matu ya uma lona tatou pese na uma pese wosi tatou wolo i tatou si sa mo ya sa wi yo Otalana
oto e tausia le pea la pani. Nei whapea ua o patukua o se tala. O tala tu o le atunu ua malama. O leo langa tau I bitalu mai le vavau. Sopio ua mali e toa ua malo tau. Nei e whiringia I ta Samoa ko ai. O talanga o le lalolangi e te sila pia ai. Ai mai le tai e ua e masani. O le toto o e tausia le pea la pani. Nei e whiringia I ta Samoa ko ai. O talanga o le lalolangi e te sila pia ai. Ai mai le tai e ua e masani. O le toto o e tausia le pea la pani. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Fai maya sautali ilo ufanonga. La upele fai maya sautali ilo ufanonga. Afai elilo ala o ngata I lunga o le pa.
loyola na upele la tafea ngainga le inga loyola. Tala flawa le whapoponga mo mua telefon mai le si ufonga le lau momo le nei tai ao le aso valu o te sema lua fe lua lua. Wailalo le puipuinga ma le pulenga le whaamasinoga mawalunga le pepe leo lo umo umia ina vaveso na taotonga i le fatu se ia mai a le leo na taotonga mai sio na tonga fitinga na talo sanga le te fatu ora ia va aia le whaamasinoga mawalunga le puipuinga o le pepe le ana whaatuwailo na taotonga ona i mumuso na mātua e whaonga e fo mai ni toto mai ni tangata ua mai o la tui puipui o le COVID-19. E te le se taotonga o le pepe lo na fatu e ono mo umia i le tui ia i o le toto pe o na ta ua i se whai unga le whaamasinoga na whaalauloina i le awaulia na nafi na ta ua i whaamasino called wa filifilia fo mai mai le te fatu ora e avea ma agents po o sui o le whaamasinoga e whaatino ina le taotonga e au fia le puipuinga po le vainga o so se vaenga mo umia lava i toto e whaonga ina o whaatonu ina fo i fo mai na ia whailoi mātua o le pepe I taimi umale tūlanga le soifua maloloina matonga fitinga o le pepe. O mātua e whai masui o le whaamasnonga mo isi uma vaenga mo le tausinga ma le puipuinga o le pepe. Na te ena le whaamasnonga se talo sanga le lo ia mātua ina ia whaamalo sia le au nanga le New Zealand Blood e AVP whaangani toto mai se tangatele I whaiani o na tui puipui e filifili le ainga mo le taotonga e le tu ese ina pe whaai longa le au nanga ni toto mai tangata o mai a tui puipui ma tangatele I whaiani tui puipui mai le se tūlanga la matia o iai mai lea whainga pe o na tā ua e le New Zealand Blood. E o maile po na po, o tatalia pe pisine si moa vanua malanga o tangata whemala ngai, se whaamatalaanga mai kampani Vaalele, po o a fianga o tangata whemala ngai mai whaafitauli, ia ua afiele sapalai o le suau, ua mai o na whailo atu I kampani Vaalele whaapea, e 5% o le ao lātou tauli mai na pe tu ina atu ia I lātou, o sapalai o suau ia sa lātou fuafua e whaonga. Mai le mlai Vaalele au kilani, o na iei se uto swau o Vaalele le A1 jet fuel, na te ina I Marsden Point Terminal, na sao noa le Bursteno le asoso pisinisi moa wanoa malanga I New Zealand, Brent Thomas, o tutu mo umawhai ngā malanga ufuafua ina mo na iwa yaso I o lumanai, e le mawhai o na toi fetu na I pase se pe a whai, a iei whai ngā malanga I toi tōlo po, ona ole a le mawhai na toi tuu I nisi whai ngā malanga ia lava aso po o ia lava vai aso ona ua leini awanoa pēla I titi fo I awanoa maile taimi nei e o atu I le keresimasi. E te tau le malona ngā lulue ma company swau o ma company Vaalele e whaamauti noa e lava le sapalai pe ona saunoa Thomas e le o mawhai ona toi whaamamai na le Marsden Refinery. Le I tu aingo swau o lo o afia fo I le sapalai o swau o mai atuno I fafo ma o le whaafisili le o lo I le taimi nei pe o lava le swau o lo o whaanganga moi au nanga I te tono New Zealand na saunoa le polesili o malo si angatau swau o Mike Bennett. Na pasi su enga le suau I lunga o le waa peitai e isi whaafitau li na toi a afia I le taimi na la o le uta e tā ua tele le suau e whaongai na mo feo inga I le ea mai le mana na o e whaatino le au nanga I se tōlanga e le o mautino le lei le saunga le mō. Ua whaalia le te leo le langolango ina ia whaatou maulua le whaafa o tau o pāsese mo feo inga lau tele, pe ona mau se saidi linga le One News, le Canter Public Poll, sa ili ini finangalo tangata uanga wa e pālota, o le polkala me le malo le na whaafa I le tau o pāsese I pāsi no fuafi, ma waa mo se taimi le tū mau, mai le aso mo a perila tau sanga nei, mai ai le aso tolu tasio Januari, lua whelua tolu, e 5% na talia mana na o e whaatou maulu le whaafa o tau o pāsese, 0.5% na talia le ai, ma le 5% e le o mautino po o wheo ia ini o lātou tā ofi.
Salipa te whaapea ye ni whaamauninga fo ua langa na ta uai na io ele kapeneta pe malilie e te ele whainga le whaafainga ta ele malo na toi suia nisi whainga malo i le lumanai le pili polto la fono le 3 Waters po swawa i tolu a New Zealand. Salipa te le New Sape whaapea na langolango ina le minsta na ia mahuta le whainga e uina le Italia ina le kapeneta. Ma ole ala le na wala awele te ita le National Christopher Luxon ina i whaamalo lole tamaita i minista. Peita ai na whaaleo se finangalo tamaita i Palamia Jacinda Ardern. E tu mau pea lona langolango ina le tamaita i minista. Na sauno Luxon wale mawhaile Palamia o na pule ina le nei kapeneta. I se pe pala kapeneta ile astolus fulo me o lo manino ile iyo ile kapeneta tu saima ripoti ile te tauna faatino le whainga lea e whaafainga tai ni whainga malo ile lumanai o na suia le vaenga o le pili le iei pu lenga faatuma oti na whinau Luxon o whaamatalanga mahuta langolango ina ile atulanga wa solia ia iei ngal kapeneta peita ina tali Ardern ele o solia le minsta ia vaenga o tola fono. O le vaenga o le pili le entrenchment provision na tu iei na ia pui ai a seto swawai mai le umia whaatuma oti na ta ue whaapea. Faulinga mai na tau mawhaile leipai whaatino se fōwhanga ina ia tangia mai ai e isenga yo inga le national ia umia whaatuma oti ai a seto swawai o na ole ale palo tal vaenga whaupwhai mo le whainga. Ina ufsilingia Luxon, pe isa na whaamauninga ia ai, o le ale whaia le national se ngai o inga whaapea, e umia ina whaatuma o te ai a seto swawai, mana ia tali, e le ai masalato fuafuanga, ina ia umia whaatuma o te ai so se a seta lava o swawai ale malo. E tolu se la onus flufitu a felima se lau talau whaasala i nai se company sa o lato whaini whaasala launga e winga i leo ngā o lato tonga fitinga e tau fia i le to ulo la ulo o tangata na whonga ina le whaamsinonga whaito malo au kilani e le whaatasi o na whaia se whaato sina le Ashley and Martin e winga i leo ngā o lato tonga fitinga le whaapeo o to lava le tailima a whetala ma o la lato mau e iwa walu pasene le manui o ia tonga fitinga. O loo mawhai o na lātou wofo ina atu. Peita ina whaalia le komisi e mata ituina ngā yo i ngā pisenisi po o tutu samamana ongo tangata whaatau. E le ise whaamaoni ngo ia wholofolanga na whaise saililinga mafsilingi ai tangata ito se lau maleiva. Mai le lua whamalfitu na whaangaina ia tonga fitinga, whaatase mani whai ungo whaataita inga, o ni tonga fitinga na whai e tangata ito se fulu, mai le tausanga a whaiv se lau i vaiva. O le whina o le komisi, na tu whaatasi le ungo ia tonga fitinga, mana i loa ai e le lava ni tūlanga le le e whaamaoni e suinga whaasai nisi, e ao ngā ia tonga fitinga mo tangata, na ta ue Vanessa Horn o le komisi mo pisinisi. O le mata upe whaasanga le Ashley and Martin, o se whaamanatu ta ua te lelea mo isi pisinisi, ina ia whaamautinoa e te tau lava o na talawhianga ia lātou wholofolanga whaavai, i o tutusa mā lātou o loa. O atulfitu a whela whaingo tangata o whaamaoni al COVID-19 fluiva mo le taimi mo mo talamale masino i online. Au whaapopo ina pele numero tangata ya awhiele isi ngalo le whaamai, na ta ue whaamamonga le mtanga luenga soifua malolo ina. Le fitu a whewhasela uiva se fulo i lato na li putia na whaamani e le whaamai le solua peitai e le talutonunga e le o le whai numero sa o lea na whaamawina e whaapio le solua. O le asolva ia sona pitu to te le tangata na awhia le whaamai o na uisi tangata na whaatuai o na li putia to lato suenga o le vairusi na whaia i le whaiunga o le vaiaso. O le whai numero na nafiono a whiwhitsalau malwha sa pito mawalunga atu. Na ilo se isi lava aso i le vaiaso talwai. O le vaenga o le vairusi o le PA lua fitolima sa pito to tele na afiai lea sa i le tolu lua pasene pito iai le PQ tasi tesima le tasi i le sefulu lima pasene. O lo whaau au peo na whaupopoina le numero ave taavale maui masini po eata o lo salia le tolafono la ave taavale mawhai le telefoni. Peo na mawai se whaataita inga mo se umi o na masina o masini po e ata fauia mo le saunga le muilunga o wala titele e whaape malolo stele lea na whaiele a whaataita inga whaato a mai ani whaataita inga le waka kotahi. Ini vaenga ese se tolu i au kilani sa whaongaina ia masini po e ata fau e mawhaio na ilo atu totono o taavale e se lau mal tolu afe ave taavale na maua ia masini po e ata
o whaonga lātou telefoni le tolu masina utuana i lena whaiele whaataita inga. Fitu afe, wata o tele toa ina ilo le tolu masina mua. Ma o ato i se foi numero e lata. I le lua se la wafe na whaonga ina whaasolutu la fono telefoni au avel ta vale. Safa i foi whaataita inga masini po e ata. E ilo ai tangata i le whaia fuspa ututono ta vale. Le to samal fas fululu afe lima se lao. Si itia mai le valu a feo no se lau le masina o iu lai le sfulu lima fe ia Novema. E le ise tasi o ave ise whaasalanga o na i tatauna suiel to la fono e ile talitonu ngā le atupo i le tausanga a sau. I ta alonga, wa avea Dame Patsy Ready maulu wa i taita i fono tamaitai o le unila kapia New Sila ina ua wha amawai Stuart Mitchell pio na wha sila ina le asoa na nafi wha pea o le avave na wha se i tua ngalu Mitchell le na filifilia ia me le tausanga talawai o filifilia wha atonu sila la kapia New Sila o lo i el Jamie Nei polo fe Safara Palmer ma Bailey Mackey e avea masui taita i fono o ana nafi na filifilia i Dame Patsy i le fono al komite wha atonu la kapia New Sila le na whaie au kilani o Dame Patsy Ready o se tamaita iloia masa avea makova na sila New Sila mai le lua fesfuluono e o ile lua felua tasi. Na au whaatasi tangata mai sa e tutono ma Afrika i mātu e pāti patia le manu malo o Morocco i a se pāni ai le ipola langi le soka peo na tani malo i kata o na ola lato wa ai o se manu malo le mo Arapi a toa. Na muli mawina le fifia o Arapi mai lawa i Baghdad e o i Tunis ina ua avele awa Morocco mātunu mua e tautala ina le ngangana Arapi e awa tui au e valu pito ilunga le ipola langi. E Rabat, sa tumutu mo i tangata mai moina le taalonga i fale ainga, au le i whaia le taalonga. A sa matua tumutu mo a wala i tapua inga na whaia lātou fia ina ua manu malo o Morocco, o tangata i whaale lea lātou fua mai whaamalama, whaatasema le leo puo ta vale. Sa muli mawina fo i le tele o whaamanianga mai ta ita i atunu Arapi mo le awa Morocco. O Morocco la tunu Afrika muli le olo o tutoil ta amilu sanga, au le aulo na wha Afrika e au watu i se valu pito ilunga, talo mai le Cameroon i le tasiva i vasfulu, Nigeria i le tasiva i wha, Makana i le lua fese folo loa. Tala fo wia ma le siu fonga le lau mua, mo le nei vaengol tae au. O te whaatalofo le tātua tunu i saisi whaau pōponga le nei, o tana i mealo tutupu le tātua tunu i Samoa, si mai el whaafonga. O whaalawi loa le whionga le Minista o Pisinisi a la manuia Maleipa, le whionga ia le atinu o Wayne So Iano. O le aia fautua ina le matanga luenga e sila, e le whaatuina leo se vaenga su e la tau te sa ilia, e lanto ume tusi tāno sanga e whioi ngā luenga maa wano whaawai teimia tunu i whafo. E nei toi sila le lei, e tāo fia uma i lanto o loo ngā rurue ma maua ngā luenga le teimile nei, a e te tala le awanoa, tau lava i lanto e leo whai ngā luenga. O le mea le taunto i titilo, ie le matanga luenga le MCO le teimile, e le teimile whai ie le recruitment. O no le recruitment, e o atu tangata e whai ala tau application MCO. Ia, ele o iei fo ila se vaenga whaanga le MCO le research division. E ma whainga o e research la tau ia whai aku application. Po whainga luenga, pe le whainga luenga. A ele anganga, e te tau ona ave le MCO se requirement i tono mea ia. A whapea o e iei sau NPF number. E te tau ona mai se li poti manupi wha. E sau wai la le NPF. Po current i au deductions. O ina la whainga weed e se tuai pe ave e se la to o lo o iei le anganga le o lai ere ngā luenga awa whama vai tu aru to e fiaru ngā luenga whawhaiting. Le o lo a fia ia tātou whartan malo, o lo a fia i tātou wharainga, o lo a fia i tele o pisinisi i nei Samoa, me se pisinisi a whai awala, constructions ma mea whapena. A fia i fo ima tēne tau si mai, a fia ai ma leo, a fia ai ma whai aonga, o mea umala ia, e te tau loa ona toi titilo le ia, mi tanga lunga. Ia ai whanau lawe,
e le se research division ale metanga lunga e me fai ona o su e umai me ia o ar tele la vo ilato o me sa o ia e pepelo a mai fa tungu application e si de to metanga lunga pe fenga lunga me le ai fa ma vai le sia so e halu va le sia sa Peitai na wha ilo le whiunga le minister wha tala noanga maltua e pile mafua anga tonu, le olo o solo atu nei matau wa atu tangata Samoa, e anga i ngā ruenga wha awai teimi atu no i whafo. Ia e peitai, ia, olo o i tō tere la tō fia tau wā mai e fia o ngā ruenga wha awai teimi. O nā wha atu se tātou tongi a matale i nei Samoa, mai tongi a matau ngā ruenga wha awai teimi. Ia, e le wha atu stu salia. A ye fo le nga nga le fainga malo mai mato ele ma faio na mato ta fia le ai ya ta tau al tangata ya lo e fainga ruenga i sisinga ruenga o lo le late tongi matu na nga pena ya a mato ta fia lo la ia tu langa le ya o mato ta fia le ya tau a ila to o lo fia manga o yo nga nga fa vetimi na fai lo manino le whiunga le minister ya le atino o ngā ruenga whaawai teimi le wasi iti ai le tamau ainga po tupe maua Samoa. Pea whaatu sātu le reporting wha maumonga, mai a se te malua whelua sa fulmel tasi, e onu se lau male 2 miliona le tātu tupe maua, mai ia fo i ngā ruenga whaawai teimi. E na wo mai a se te malua whelua sa fulmel lua, o si itia i le fitu se lau 2 miliona tā la. E wi ili tā wa telo i por kalame ma tupe maua manui ai o tātou tangata Samoa ma ainga. Ai titi lava i lantou o lo wha lea ngaina lea por kalame. Len wha i loe lea fionga ia lea tino. Pe ama se 3% o lo tu lai ma iei wha fita uli. Ma ua tātia ese nei o lātou suafa. E leto e wha tangaina o na tālo sanga ia wanoa. Ua whamanino mai ele fionga le ministawa o ngā tā longa maanga noo. Seu ula yoane, le mafua ango le tosu umi, o le sa ilinga leo se sui o le ofisa sili o mtanga luenga wa onga. Talu ona wha amuta le whainga ma lole o onanga le fionga whamasanga le tausanga te nei. Au le fato a filifili e le kabinete le wha ai ungo le nei tausanga, le to wha e au Christopher Hazelman, na te wha awawina tiu te wha ofisa sili, o le mtanga luenga tele le ma lo. Sau nose ula le porkalame le tafe sila whae le 2AP. Whaftai sili ele ngata o le atua ia a le ofisa fo le pisasi ina ua asto wha ma ua wha vave loa na wha tau nu ule sa ilinga o se pulisili mo le mitanga luenga. E iei ia ngā luenga e tatau o na whai unga a le pulisili. Ia a sa wha tuatuele titi lava o na o le imau o sisi. O le Wala le umin ta atia mai, ia ona fufuanga lava pisasi i le tūlanga i le whainga o whatatanoanga mo i lātou na ia, manoa ele ngata e tō tele i lātou sa tūstarasanga mo la manoa lea. Ia, ai sa tau sa ili fo ia manoa o e lātou te whaia whatanoanga. Ia, ona au te iloele o pōse lilo le tātou atu nuu mal whafunga mai. O lulu e tanoanga. Ia na tu wha le longa na ua tu malo le sa taitai whono na taimi. Ia on taatia mai ia lea ma tau sa ili se manoa. Ia e toi wha awawai le wha tatanoanga o nea manoa. Ia ona soso olole ma le wha tatanoanga luna lua. Ia ai na wha pena foi ona tupu foi ia se wha le tonu i sunga i wha wheanga inga sa ia o le umia na toso mainga. Ia e o mai nei ai whaftai la i le tua. O lea ua i ulawa e na ua manuia tau mu whainga o lea ua maua ma ua e ui ele i no foia no fo ta vita nei taimi. Ia o lo o tapena ia wha maumaunga ma le ngā ruenga o wha pepaina o le unga al ka pena tawa iai. Ia o lea ua mautino ua i aise tamahali i holo tatou atunu. Ia ua sauni mo le avanoa lea le ofiso haong. Le whiunga le minister wa onga ta longa maanga no, le whiunga seu ula ione. I se tasio mata aupu le whamsinonga toe apili, le mata aupu na toe apili i Junior Lamlo na whaasalanga whaafale pui pui, le mali waiolo na to alua, a onga lue a veo se pule silio le whaalapo pitonga le UTOS, Justin Asau, wa whaamaunia ai le whaamasinonga, o le manliu o le tamaita ia Justin Asau, na mafua mai na watitina sa i tulou.
na le italton wina le laulaua whaamasino mau na apilia Junior Lamb. O sau na maliu ni ngā yo inga na whaatino la vai ia. O morianga utoi whaamau nia nei e le whaamasino ngā mawalunga. Mai le whaamasino si nia ia nia wā mata tuatanga loa. O le maliu o Justin na sau. Ai maise o lona wha o lima ilana tamateine. Ato ai mo lona tauleanga ina o le whaamasino ngā mawalunga. Le au te lengo le wha i unga le whaamasino ngā. Wa ve ese morianga o le wha o lima. Ona ele o lava ni mau e whaamau ni ai. Ai wa fautua ina kolani na ia suia lana tali i oile te te. Pei tai al whai unga whaamasino le mata o pule nei. Wa whaamalie nai whaamasino ele mōlianga o le whasio tangata whaamoemoe ina. Wa tau nui whanua le awa le manu sa mua sifurma le lima i lalo lus futau sanga le maa tutua. Leo siampini mai ai le taamile sanga sa whea ngai atuai. E na ua malolo le awa tonga. Maofia tuai ma le awa le manu sa mua sifurma le lima i lalo lus futau sanga le maa tutua. E le taamile sanga le ipo le lalulange e le tau sanga faudua whelua se fulma le tolu. O sa mua le ua filo whaatasi nei ma au te tele le lalulange le taamile sanga le tau sanga fau. E au fiei Australia, New Zealand, Engelani, Farani, Afrika i saute maisi. Na ngata sa ilinga siampini le tau sanga e lua fes furuiva. Au le fatu ato e whaataunu wina, talua il whaamai o le COVID. O tala fauia mai lutato o tunu, whasoi foia. Sally, check. Ape o timangio. Ea, cheka ko walu. Ele wo ko makaka, su ele le fa ko pe ye su oli. Ko ko fofo. Walu, walu. Ai ko be ko. Cheka pe ko me mea, Sally. Wo pape. Sally. Walu. Skelly. Ko mai. Sape, ai se ko pe. Walu. What's up? Woo! Sape na pe na mai mea.
Gua velda ya ngaka. Ia ole na. Ole sailinga o Yesu, ia po le sailinga o le pepe o Krisimasi. Leo le uma ko saili o te manatu. Na te ilo le le ia tūlanga lea mo le vai o le a mese ila tu lea sa fai mama ko ia sola o me o taro Krisimasi o vai te minei. A fai o na te ilo la pepe na fai o Krisimasi o le makoi. Ia, na te ilo le ia utala na fai. Ia wa ia fa no ngo tsila ia le fa tsima fia nga sila ai mate to lo fo nei te mo tatu to tua ia se pa ia fo ile tu la lo ile uli nei au sila ia fa ngo tu nei le su nga le o ri yesu yesu fa to le pisa so la li lo ngo me ai rotani ale pisa wa nga ia ro va su ngo mako su ngo yesu mo ta utia fo ile su ngo yesu le o ri ia mo tu a pisa ri tu so le wo no fo ia fa pisa ma au mai foi lele ia le suengo Yesu pe leo foi lele la to fainga o le la to wonga yutele utol ma manga leo foi lele fai la fai fi ala suengo Yesu ina le loto toil e pisa oso e po leo foi fai popo la mi sorry o fia popo bo na fo le po la tu po ai vao le waso mai wa o to inga tala te fa longo i me po la fo tu po tu po le fa le fa mai le tami mai le niuria le tu le niuria pe o ma fa fa tu pesena fa to sina ta fa longo po le ale pe o le winga le na ta to pesenga ia e pe pa ia tu ia se au ho le ma se la ngona ma fa ima fa fi ta fa no ia mo te lo le nga uma ko ia ia tiro le ma ko na pa me na tiro le uma ko ia termina o e su o wala ala na ma ia ilunga le langi le termina le tu ala sa tu mata ele se ma ko ina va pe po fio fa ele ia tiro fa pe o tiro le fitu le la ulo le foi le tu sinanta tal to faita ulo li nga po se tu se foi le tu se mo so le fa ko le mena ye lo sai ma ko i tala le Christmas te lo se te le ma ko i a talu na fai tala le tu langa sa ma se nei tala e lua tala e lua ia to finga na tu na tu e ole foi o Yesu ma herota o fa pepe o te Yesu o herota ai sorry sa ola ia o ile o Yesu le angelu herota ma angelu te vai te vai fala o angelu ai le tu o le fe me fanga io le fe me fanga io o le na tu o e ma le fino fe fa sa fe mali me le ile fanga io langa isa fa ma fo no povio fa povio ma te ia falanga i povio fal povio ia le ala ia i le usona tau sanga o ia sa fai marisi povio fal povio ia sa filo solo tonu nan mesa i povio fal povio ia pe o table day ia e fai fo io le what I out 2 hour ia o le ngata fo ila le tuanga ona ale fo o tiltili e ronto miti ta penanga o tala Christmas ma me o pespesenga o Christmas o le matua fia la le vaenga le se fulu anga i dunga tausa se fulu su lima su e ese le lato fia o me o pespesenga o Christmas ma tala ya Yesu ai te rora si lai e le itai o le to lua vai aso o Christmas au termine le tatu mo tatu o utale folele e mo me o nga tala wa te lo le fia nga tala tatu mai lo tatu o utale i tonga mau fisi mai tatu pelu o tau fita vo ile e me se ala to vo lo to fingo fita o le wa ya o pulo o herota sorry ya le fisinga me o tau le ma ai lo dai ma ai o le tau ai fai atu pe pai le moa ya ala tu la sa e sila e te no e tala mo le ale to finga sa e wa u ye telen fa yo se falta fa fa yo se fa
Atua. E matua foi e whare i tala i se vai whai. So ele tai ia asin. Ai ste mina fa asin i stala i to amasa. E matua e o Iosefa e lei tele ni tala e whai. Pio le tele o ana ngai ngoinga foi le. E whai. Pa wa te mina na tau tala Iosefa te mi tu i ele. Fai to o le tau maro e ona le whale. Oi wha no i se oi pa no le whale tani maro se. Yeah. Se i otu i ma le mamaria o ele le o malurul po. Ya pe paunga tala. O te mana tua i matua o ngā tale a sola. E ara le sista mo itina o matua o ngā sa e wha fine e fune le tulo e stato so va. La la fa mel matua fai fea. O to fine la tala o Christmas. Ya, tas. Ya, tau e angelu. Ya. E o sia tau sanga e tofia o te whai rota. Wa pe o le angelu mai rota. Tofi ia na i teine voila Maria. Ya o le asin. Fa mai lo male la tu ha mai lo male mato fe au termina. Sa wele fa le po. Yeah. Mai le po foi le fa tan malo. Te il fameux il dit il est le po le leo. Fa me fa il est le po il est le po. Mai lo matutani ya e pe fi Maria ele no le leo I foi ele ia la sa o sita ma wa e fi wa e fa pa u foi le leo e leo ia fa mai la fa ya o le tato le po o ele isai o isai le po le o isai pe el fa mai isai ele le po le ya ele no polo leo ya na ame nai wala ina alu fa makoi fa makoi wo le ya se tu langa ya no tu ya ya no e tau foi la makoi ya wa fa pio ya le na mal pulipa o sa mal pulipa o la me alo o le pulipa no la tau le ya la tu langa na tu ya o le makoi ya esa wai ia pi finga yo tamu to anga sana te mi tele I leo al me ada fa to fa pe ata ita I fe wa le fa to fe o to finele tala le mutelite ya o Josefa Maria o Herota o le angelu a fa me a walta ngata e tino le lei e tino le lei ono le por me na to fi tu sai le to fi le fa pe o se fi Maria vo le mato ana to fi ono le tino le lei so te fa to fe ya tau e na tatu fai o mari o pol tatu tala fa mai ele si leo pol o leo ya si tatu pese ma pese leo pol si stato leo pol Ina ia e fo I mai so to e te
Talofa lava, Project Solo, au tatou fitu o New Zealand. Whafafonga mai pea, I le siifofonga o le lau mua. Talofa lava, I am Roderick Solo of the All Black Sevens. Keep listening to Samoa Capital Radio. Se fo mari le heavy tama ya mo le pese le urungali I ya mai fea mai Nasareta ya o Maria mai Josefa ya pe ona e fo ile nei vai ngol tatu fa via fianga su filo ito se fulu vale minute ona talo le le tu la lua ya na fa manatu ne ya uli si la Joi. O le pe o le urungali il na le la mata I tu mo ye le tele o tu singa ma pespesenga ma tala. Ya. Ile ne foi vai tau. Mo ta sia le urungali ile la tala no ye la langi ne vai tau. Ya. Na o Maria mai Josefa. Se vanga na si urungali fo ile le fa ye tanga te raulut. Paula na le urungali I ole e lua ye urungali. Au le urungali ia ye au tu ye le nei masina ma le Christmas. Ya. O Maria mai Josefa. Ai la te si urungali fo ile le au tu. Urungali la le te fai mai. E uma tala le urungali ile. Ai tau sanga ato a foi tala le urungali. O le urungali le te fai mai. O le alanga le urungali si urungali ile au tu ye le Christmas. O le urungali ina tau te ifo ia. Ya. O le urungali taua le tupunga mai ia le foi le faol tala le tau te ifo ia ima. Patu tu o isi urungali e lalang. Ya. E tamia na ia uluma ia mata la fa ia. Se fai mai o ele pupula.
Ia, pe o le vai atu iei leo te lenga o nusi. Lau pe o wha te leina le vaenga leo te leo so wha inga tupulanga I mo meo paka ta whao I tangata. Sole, e sa o le leia sile lai. Wai pe fōringa mai ia. O leo tasi o no fuanga le la tuli matai. Ia e o tātou ainga e o e whairi papakiu mo e tā whawhao ai ma. Ia a lepi tele na o tamaiti ma whai oso whainga I tangata e ave me tō tino tangata. Ia. Pe il fa vlavlen tu pole kole ste tele wa mo tangata le sa o so ia se tangata le na le fa sa vali la na. Fa vali te fa. Ia. E sa o le leia sile lai. E pe ia o mei o paka ma a me se apak vuela tala tele le sami pole beach. E pe ina le e o atu I mai au le alo lofa nei ta milo ma va ai po na o so fa ilo le. Ia mantua o nei tamaiti tātou tele o mai tau o po le sa tango fia fuala au fasaina. Fa o sofia I leo langona fa pe o le fefe tangata. Ia. Ia a o foi lele sa ili o pe o la to va ai o tatia mo se ato o le ye tupe o le ye me o no fia mo ni tupe fa tau e fuala au fasaina I o fe. Ia o fautuanga tātou tunu. E mana ia la o leo taito tasi taito lua. Ia. Ia o to tele. To tele e va ai lisi o pe to tele se ainga ia e mai tau e foi tamiti o lau to tele lisi ia e va ai le lia tatu fa nau mana I tamam ni tina matu o tu mama o ai o to tele ia ma va ai le limia to tino o ne fa tatia so ono I le e au mai ia le foi le mana o tamiti e ma foi tu la fon soli tu la fon Fautuanga. Talo ai ona le sa tu e falta tu pokala mene sultas. Ia ona ni so fale tonu I ngo fo yo wala o penga tfa ilang. Ia le na le fa tonu ai tatu pokala me asa ile manatu. La telefo isi va ngala talo ile sungal malo le ne yaso. Ia pete ya ne wole fa tonu ina lon ole ni ole la tatu tu pliola ia le va so fo le stofi. Ia te msala fo po le tatu pokala mun fo ina ole ni tau sa. Ole va so fo. Ia tau ono tatu. Ia. Ono tae whamanatu tātou tū la whono e tau tātou muli ta ia o tātou hanga e tu e so fia. Ia, mo I lei. Ia e o lea ua sa wale tu tātou mi to e wha minute I ona tālo leo le tu lai lua. Ia se watu tātou wha fianga lea. Tātou atu fo I le iniso whaenga mwha mai atu I mal tātou Paul Clamel. Ia so malo la wale mafuta mai le tātou atinu. I lungo le tātou Facebook. Patya! Robert! Hey! Oh! Yo, fia mai a esa le lesi ma le tua wha ma o pūma le lautina lau le lei fia mai a tau sāsanga mani le lei Sauia E tau pele play o se ponga ti wha Ua nei mautala Ua sala
Wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. To my Angela and Brenda, my wife Leonie, my mom and my dad, brothers and sisters, my friends in my veins all over the world. Merry Christmas from Levi, Yopu, Taleni, Rosetta, my manager and producer, Billy Yeru, Vision Recording Studio, wishing you all the best from Isaac Puller. God bless you all. Round
Se fonga le sunga Isaac Pula Silent Night in ua toi 5 minuti ona tale ole uti lai lua ya Samoa le tunu pele muli atu whaaftai tele tu sai ole tatu maftanga le yaso ya el manatu sa fa muli ina na ufa fonga mana mai ula fo ina yin taimi sa fa le tono tuai ya tatu totua ona o penga te whailangi mai fa pena ya el manatu sa lava pea lava palipel tatu zinu ya e tu sai ma le tatu totua le yaso e fa malulua te fo ila fo ise upu singa ngana wale tau tamani ile fa fonga mai ale tau tu ala fa inga luenga ne yaso ia malu ave fale to finngalo fa mangalo se leo le nga lue ma fa inga luenga ai manuia lava fo fanga to ne ya uli tatu tinu ya me se fo ia nei matu lo fa longo mai tono ainga ia mai tono mo tanga singa se mo to tanga tama tua ia po lungo fo tatu penga fa ilangi le atu ia le fa malo ma le fa aftai ya alofa tele mo tatu tinu to e felo tai au te masani ile tula e fitu le tai au le umi tatu fa salangu e se pa ile fo ile tula lima ile afia tai au ya mele temi mai le fionga le pule ma fa nga wenga se fonga le mo Wellington ma to te fa so i fo le mama le tatu tinu pasela mga se tufo ia oceana ole kerisi masi ifai mama usang
Ele que risimasi